umabhokosinde nomhlabunedole umabhokosinde nomhlabunedole mhla kunganathuli mhla uzonke Isitjhaba samaNdebele sitjhaba esadabuka esitjhabeni sabantu abanzima ebadabuka eCentral Africa endaweni ebizwa ngokuthi yiKatanga Woodlands. Bebakhuluma ilimu elibizwa ngokuthi yiUrbantu. Isitjhaba samaNdebele siyikoro ephuma esitjhabeni samaNguni okuyihlanganyela yesiZulu, isiSwazi kanye nesiXhosa. Ikoro yamaNguni ngileyo eyalandela inkosi uNguni lokha nakalwa nomnakwabo uThonga nakubangwa ubukhosi. Inkosi yokuthoma yesitjhaba samaNdebele nguNdebele, yena walanywa yingwenyama uJonona, bese yena walanywa nguNanas, bese kwabusa ingwenyama uMafana. Ngemva kwaMafana kwabusa uMhlanga, yena owabusela ehlangeni namhlanje ibizwa ngeRainfontein. Ngemva kwengwenyama uMafana kwabusa ingwenyama uHlanga, yena owalanywa yingwenyama uMusi, okwaba nguyeke ingwenyama yokugcina eyabusa isitjhaba samaNdebele sihlangene. UNdabezitha Chilies Mahlangu kosotholo. Usotholo odabuka ePhakameni kosokhulumi kunento evelako lapho ukuthi kuneqhegu labo sotholo elasuka laphalela kumkamna kwabo kosokhulumi. Manje thina siyinzalelo sibelwana nabo ekuphakeleni kosokhuluma. Manje ke size lapha nje sizokulanda ukuthi thina njengabomahlangu abomahlangu abasiza njani. Mina ke ubamkhulu wami ngujwele lo ubelethwa ngumuntu ubelethwa nguNjomani ubelethwa nguNkulungu ubelethwa nguMrabheni. Mina ubaba ungibeletha uGeorge uGeluza wakwamahlangu bebamazi ngosomngetshani ubukhosi bekwaHasi. Nakukhulunywa ngobukhosi bakwasotholo kwaHasi bekukhulunywa ngobukhosi bakwethu. Manje-ke siyazi bonyana uNzunza noManala bentwana bomuntu. Ngokuya kwerhubhululo siyathola ukuthi uManala bekangwendlukulu, uNzunza katangwakamanakhe kaManala ngendlukulu. Manje siyathola ukuthi ekubhubheni kweqhegu uMusi ubabakhe likaManala noNzunza noSkhosana noGegana noMrhalubo noSibasa kwaba khona ukubangwa kokukhosi lapho. Into le yamotshwa isilukazi esathi nasizwa iqhegwela uMusi nakakhuluma noManala ukuthi kufanele eze azokuthatha izinto zobukhosi. Wathola ukuthi isilukazi esisilalele ngoba sithanda uNzunza, satshela uNzunza ukuthi kufanele aye phambi koManala